ta EP bên cũng nó bên ai đâu quay trước khi mà bấm trượt kamet lại kan sepang ka don kita tu ini ke bahan ini dawai mah bon spray sa kamet doki sinyang ini potassium miak klep ko dengan air 1 liter. Oh. Ada sebentar. Dan hitam. Balai setelah bam turut dari ni kadau. Badan telik hakamet di sini yang dicurut kemne. Ya lah lagi kusut kemne kamut kamong no kamet. Abamong kamet kamut galong bam turut no. Ya benlaj makin benyap di telik badan hakamet di sini yang deh. Don dawai ke bawah ngapun EP mentan. Dutungin spray ya ne. Ya kalau itu lebih itu telik. Dah kita tu dalam siang tu dah wai, kita nak upload YouTube klik korak. Hanga dan arteli kipom, kumini wai, bos pom nak ti, bakawai kan deh. Hanga marka kamhe, kasem tengah penukam nak kan deh, dekati kam jenjar, hambampor, hap klik arti mesin, jaga ni ngak klik. Si paket itu ngai si 1 liter. Ngan set ini WR Lysol tuli ngan set. Ini ngidang kam spray haki wall ru ngiti gi wall gi kamnukhat. Kamnukhat gi wall. Last plate. Ha? Ha. Tim ha. Une yang asisten ula lak khra yang ada kumut nane sini ngapoi une tanam peta dan le sini yang bakwa fa yang kemai ngai do we sini tu le amnu khra dan ni kumut yang ala ni nane ngapoi sini dah petang lak dom ha ngasim dudek ngap dak sini pli dam kena mentoi nirisnya sebab wala kiskin gilong ne kolong ne te hanga te umyo raban bam trut mai ni benta lada namar boleh ha farm jonga gini scan gi e khamduna nga don nga set dawai na benta ki scan ru nang mukun umyo ban koi thana po farm ne kilong ne pe ini jakai la sedang ben ini nanti ong kisah salong bam trut ni gilong ni la mi le tapi kusut ni kan mi balik
Dapat set tu dawai kin yap ini kin hap. Ada khiang tu dawai kin hap nak itu ni telik. Tentang PEP kandungan spray ke. Sekolah dari saya jam 5 jam. Dalam space power tu. Mentah pula long ni. Kini kena dan side effect dan no use pang body pang beli potas. Kawe pempai pi beli bangas kelai ben be pang ni. Dah kabasiat dah kabatu dan tu dawai ba ong ba chun jack. Dan pasang tu spi kendiat ke kadau bang ngam ju ai injek su mentah kalong ni. Haba injek dan kam hi ki bro ki ba experience ban injek. Da bakla kendiat sini satai am tagamut ba kadan jeng thut ini seniang pada. Ini jengri. Tu injek bade ban ai be po skin ma. Te by chance lada bakla ilek isno ilek dei sepo ka met lene sepo tit senam tu kadan jeng thut ini seniang hanur kom ka slem ban he. Ire kho kabam kum da bam ha nga syam pang kata tadin ni doktor pisai nga bong ba ban lai kata pi bah phin spray bi dun upadas kumna tu ki penhap hi tu thli tu gam jeng but jeng kisnyang ru ka kanom dan ra ya sa para inong rap udan kesem ko bombiang don ko bombiang ko ngah ni hi bolong doyo latan dan bam trut mabeli kesem golong kandolong ek ba kiyo lat ban kursut tu rak sedang buit dan maru lelek itu telik ngai ni ngateng paham ta ni kam dan jeng thut la da ki bam ru ne kanam dan jeng mit ru phang ne potas
lang buat ini baik boleh besar ini telik telik ông này lệnh ini belum Mentang ngan ada iwi yun eh. Ngan pun EP kamlur kom ai da iwi. Ni mah. Ni ngan ai yo. Ni ngai snyang rit. Ik snyang barit ngai ne. Ikini belah he. Ladan aspa kilom tu. Ngai da u. Ni. 1.5 gram mg. Gram mg ni. Itu ngam ju kham ai than ra ni ngan ni pi kum nur kom le lai mà pendit ini kalau pudat ada ini umbam ra dai ini umbam berat ini jembam oh dawai jembam tangi jembam ngelwet ha salak lagi biru ya dawai kam salia ngaru ilo jong ngasalia dawai namda naphan mandi dawai hey sedangkan dan ai bagi jembam bakamlong bang da ai mau mumala kin numbam ka ai statar ni kle statar kiwe u snap da da uyo statar am tuan but tuan nyom ba ini jembam statar mana coba hai ini Yan ni lang ay kita. Ay ako. Ôi là đất. Hôm nay cái mình là ai đâu.
quay cắt ngay chừng hẹp